Chanchin member te Bmcf Mission Sunday chibai vek ule Chanchin cha Mathaia ziak bung somni pariat chang som pariat atanga chang somnia chuan ti hian a in ziaka Tichuan Isua chu hnenah alo kala anniho chu a bia a leile vana thuneihna zawng kan hnenah pek ani to Chutichuan kal ula hnam tinami zirtirahte siam ula pa le Fapa le Thlarau Thianghlim hmingah chuan baptis ula thu ka pek zawng che upom turin zirtir rawh tin ngai te u ke kumkhuain khawvel tawp thleng po in hnenah ka zelang ati a M&E History M&E lo pian chhuadan chanchin tlem hansoi masaila Mission Evangelism hi kumsang hi som pani atanga sang hi som pathum khan din ni in hmingah Mission Evangelism and Pastoral Care ti in vo ani a committee member masaberte chu pubi kapchuama chairman Reverend Monzuala secretary committee member te nula zai than moi pi lili dalpati le pu James lalnun hlua te anni kumsang hi sompali achanga sang hi sompanga achang hian Mission Evangelism and Pastoral Care Committee chu committee pahnia Chanchin Mission and Evangelism Committee alo piang ta a Mission and Evangelism Committee member masaberte chu Reverend Dr. F. Shankhuma chairman Tlangval Ellen Van Biak Sanga secretary Tlangval BN Thanga pu Josiah Lelsan Himaralte Tlangval Shad Zwala Londo pubi kapchuama tundin hun kumsang hi somni pakhat achanga sang hi somni pani M&E committee member tetsu Reverend Joe Laldin puya convener ni in secretary a nulati lalshat pui ruat ani a ani hi chungko thila aho angai awangin secretary ani nahi midang kianin nula Dr. Lara Lalrin chanin secretary ni nahi arun che zuita ani committee member tetsu Reverend Thlarau Thianghlim Reverend Kyangnun Fima pu Thianghlim pi Rebecca Saimoi pi Laltan Kimimar le Tlangval Daniel Zuituanga te anni mission support M&E hian missionary support a kongthui tak alo zo to a chungte chu kumsang hi achang khan Friends Missionary Prayer Band FMPB missionary te alo support chana kumsang hi pani khan Indian Evangelical Mission IEM le Karnataka Evangelical Association KEA missionary support achana kumsang hi paliya Vishwa Vani le Morning Star missionary a support chana kumsang hi som pathuma YWAM missionary a support chana kumsang hi somni achangin BMCF chungkwa a missionary te support chan bok anni tuna hian avain mission organization paruk kan tho pui mek ani M&E in missionary a support mek te chu Mrs. Claudia Ralte YWAM Mrs. Dini Tavao YWAM Mr. Francis Durai Swami FMPB Mr. Samuel Beborta FMPB Mr. Geddam Veraprasad Rao IEM Mr. Shibu K. Isaac Reverend M. Devanan Samuel KEA Mr. Vincent KEA Mr. Nagesh Vishwavani Mr. Arvin and Family Vishwavani Mr. Simon Chimot KEA Mr. John Kennedy Morning Star Mr. Benedict Stanisius Morning Star te anni M&E kalphung le kumsang hi somni pakhat achanga sang hi somni pani inkara malak to na sang te pakhat na M&E hian field visit kumtin anei zia china ma se pandemic awangin tunter ma hi chuan field visit hi nei thei ani talo ani ma se kan missionary te hi phone manga nga event zui reng chin anni a anrong bol na report te ron thonin chongchai pui an ngai na te M&E a hian anron thlen chin ani pani na term hasa a missionary som pathum te alo support to chu kumsang hi somni pakhat achanga sang hi somni pani chungpo hian chomchun zum zel anni pathum na M&E kumsang hi somni pakhat achanga sang hi somni pani committee chuan thlatin zirtop ni masaber hi kaushan pumpuap chonge chongchai na neihun atan arel a kumtluanin tluang taka kalpui ani heta hian missionary le mission field tante pathianram alo zaw zel nan le chongchai na thupui dangleng vekin chongchai ho na hun an mangchin ani palina kumtin January cholni number hi M&E lamin program te duangin BMCF Mission Sunday atan manchin ani he hun lutak BMCF Mission Sunday hi pathianram alo zaw zel thenan lalpan malsom ro se